I was at me chance for Cristiano Ronaldo na wie last. Cristiano na dey menye Cristiano bi ana me fa nwie January preko. Ke February ko no majai. Na papa we Cristiano Ronaldo agent. Jorge Mendes on na ye dwuma fitete. Oh, say Ronaldo so ne e ma ko out wa bebre ne ma ne ma ko out nya papa ya ne na boki hata wonya nyina ne oh. But nanse mu obekọ ya no mu akọji ska ya bank afi ne ska ba no wo so ne bra nya dwuma ne na beto dwa se wo ma ujafo se wo Chelsea na ma Bayern Munich. Nti agent antumi am pesa teams mi no ba kwa ma no obepam no. Ya se de ye ntu skani fo. Se wo ye dwuma ma skani just a pop or no a big man pass oh. But Cristiano was catching. And some footballers is be manyi chen be. The omoji omudi name amon ne ho manyi chen ba chama. When you chen so was catching. It will show to me this guy rough. Kwa de be se. So nti wapa mujaf. Say ne na be to you say o catching so pe Bayern Munich ni Chelsea mba kuma no. Brand to me. Brand so catching shema. Chelsea ni ban aso me go fai. Say umpo mu ago. Oh, me kwa say di me na me try kan no ka wa bi o se da bi nyere no kre e se o ka kwotete han eti me enkope oil fo bi na brad dry no se pay ne pani twa pie pani ati coffee in office e serious so akoka se mpomu emre ti ko me enkope oil ni emi ntu an pampa we kra se oil ni wakoto apam no sa na ide Jorge Mendes say ne skani entulefo bra ko tu skani fu skani adwa na opam no na 19 is on ne nya adwa bi say bra is on his own. He's on his own. One I call Remu Koji. If you are a sick case, on Chimo Biabi, on where didn't Cristiano Ronaldo.